swastik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babonjat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui kini kikor ki kenthop ya mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kaba ka padi thresher ban pendon kam haka bashok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number ban pensa e kanam ka burom khnang baka pateng kan tip kan sai halor kisenyang balano da kilaingut kiru kraw jongka Themre Boy district nakaliang utemen basan H Rolinson Sangrang ula penmi senon da kawi ka kot kabala tho sai halor kini kiru kraw ya kabala ai kerteng kum ka history jong kiru kraw jongka Boy district kini kilaingut kiru kraw bala tho kerpang hakate ka kot history ki kenthop ya Dr Didi Lapang menteri rangba barim jongka jela u phadar sngi lengdo bat uba Rolinson sedap bam kuai hadwar ublei ya kani ka kot sanam jong kite kiru kraw la pelaj pai ba no menta ka sngi ka arpun rutorik ujamang da Reverend LS Nongplang ha science hall nongpo la sakiru ha kani ka sngi bala pelaj ya kate ka kot sanam da Dr Didi Lapang uba Meral Bons im MLA ka nongpo constituency utemen basan H Rolinson senrang ubade unongtho jong kate ki kot Reverend MS Shadap ba Fabian Lengdo utemen basan RB Shadap ba Iki Lapang nalor ki bahi ngasem jong utemen basan Sangrang lembat kiwe Kari boy kung pangit kari kebadak ke lauka lautan kari kebadak na kabindu kari kebadak histori na jumha jindu jindu jingti majingiti kasin syarha ipriu ipomjai tangya di siapa kau nak anda? Di wanita pastel kiri, ada hemling boy. Kalau aku dipilih ding pecah dingkan, pun tak cek pernah. Ya kan ini boy besar kiri. Kalau kau kalau orang ini bagi dipilih yang diberi kepada yang ini, hanya semua hari boy kita diberi perasaan banyak. Dan ini dia Farasi itu dia contribution of Farasi. The brave bolami na tidak mula sudah. Haka lima thayam headquarter dona thayam lakha yang Farasi. Mana betul betul. Omneu kena nongkendang kena boy betul. Omneu layo iki jingkren lengkot lengba kinong mikmat jong kilai kur kiba kentup naka kur lapang kur sadap bat kur lengdo kibala kren sai halor ka jing im jong kini kilai ngut kiru kraw bat ru kilapan pawe ka jing songu ka bakraw ya unong tho ya kane ka kot pensanam bala tho halor kite kiru kraw jong ka distreng haba pelaj ya kane ka kot sanam u Reverend LS Nongplang ula ai kublei kerpang ya unong tho ya kane ka kot u bala pelut por banwat tikna halor ka jinglong jing im jong kini kiru kraw bat ru halor ka jingyat lenti jong ki man pernai ya Boy district kibalong ru yun senyang kibala la sisa man ai kata ka jingsa jingken mau ya ka district bat ru ban kentiu ya ka district haborok kiliang Hagani kesini ni ya sakhila ya kene ka kam ka badon turong kabaya dai bat ki pelaj ya ka kok ka kerten ka history ke kraw ka hoy ya ka lat ho dai kenang pesan HR Sangrang nasnya ban on bakani ka kuat la ka long ka kamre dai ka long ka kuat ka kraw bat ka kam ka balat dai ka long ka kraw mar bahapo jeng kene kuat ru kadon ka biografi jeng profil kraw ki bom don ka su hakane ki don rom ni na parti terapa ndak boleh kuasa ya tu lem ni bagi lo pun don rom hari ini na di temen besar HR Sangrang hakarta kabala ipaham
Ila IT lete ban kundep ye gele kam ka ba ban ka jula. Ila ban ong bai temen besan sang ban. Long kom kuswa bat raika kuba am kapa. Kum ba kalapa. Hak dur jong kene ka kuat. Ka ba ye bat ke ra ka. Kene ka kuat kalau nangra su ya kan nam bat keburong yungki mahal. Bat hake juk por kane ke kuat. Kadang pen keren bereu na lum jingtep. Jong ifadar sni lento bat mustar lo rot son sadap.